गोयचो मुख्यमंत्री कामगार विरोधी फार्मा कंपन्यांक एजमा लावन 3 वर्सां काढली। ह्या काळात फार्मा कंपन्यांतल्यान खुबशा कामगारांच्यो भायल्या राज्यांनी बदल्यो म्हूण दावो। कामगार दिसा पणजे हायटॅक रॅली काडटले। Mr. Pramod Sawant, even when he was an MLA, when we gave a strike of Kadamba Transport Corporation and we had a national agitation, though he was an ordinary MLA, he made a public statement that the strike should be banned and strike should be broken and workers should have no right to strike. So where is this government? What are they interested? Whom are they interested? They want to contractorize, they want to have fixed term contracts, they want to outsource everything. Your सरकार कामगारांच्या विरोधा परमनंट लास्ट 3 वर्सां प्रमोद सावंतान एजमा लायला फार्मास्युटिकल कंपनी। वदळ कॉम्रेड उलयतना सांगलो की मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स आर ट्रांसफर गोंयचे कामगार जम्मू एंड काश्मीर, लडाख, बड्डी, दे आर ट्रांसफर नॉट 1 and 2 एट ए टायम 40, 50, 60। हेणी फुडें कांयच करूं ना, फक्त आनी पेपरार पब्लिकली तो दिता म्हणटा। यू टेक पंचायत वर्कर्स, यू टेक इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स, प्रत्येक जागो तो ना कांयच म्हणना आनी कांयच करिना। दीज आर द आय ओपनर की तो वेदर ही इज प्रो लेबर, एंटी लेबर, आमी ताका सर्टिफिकेट दिवपाचें गरज ना। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार।